Kegana kasih taruhi podiku, kegana roh palindungi pada ampun putri copo bulu nalawa toni udaniku utebatake repe marah poe na jaru pucuk lolona rapangi joli pasele papujibu na sau lonaro hatiku iya pandi upaja masapa reko urutku di pangkungan iya pandi upaja nenungi maganggapi usara hatimu itana melawan roh hatinya etana umalir roh sarangku etana melawan roh hatinya etana umalir roh sarangku iya pandi upaja sapai matipi wae salona mahaka iya Pak Haji Dores, makasih Bapak Bia Kedalita Pak Haji Dores tebatake repe marah poe na jaru pucuk lolona rapani joli pasele papujibu na sau lonaro hatiku iya pati upaja masapan reko urutu di pangkungan iya pati upaja nenungi maganggapi usara hatimu itana melawan roh hatinya etana umalir roh sarangku etana melawan roh hatinya etana umalir roh sarangku iya pandi upaja masapa matipi wae salona mahaka iya pandi upaja sapai matipi wae salona mahaka iya wae salona mahakamnya. Baik, untuk lebih yang selanjutnya ya, saya angkat tadi ada